Tubahaye ikaze bakunzi bacu makuru atandukanye yihutirwa aramutse ni ku mutekano politiki na diplomasi n'amakuru agiye kwibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano iriguze igisirikare cya MRDP twirwanaho M23 na FARDC. Muri amakuru turagaruka byimitse kwihanurwa ry'indege ebyiri za FARDC biri kwemezwa ko zarashwe na MRDP twirwanaho AFC M23 ipfa ry'umukapiteni ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kugeza ubu n'uburyo ki operation yakozwe n'abarashi kugeza ubu AFC M23 biri kwemezwa ko bafashe MRDP twirwaneho. Amakuru ariko meza ko izi drone zarashwe zivuye muri teritwari ya Minembwe zije gutanga umusada mu gace ka Baraka. Biri kwemezwa ko hari hagabwe igitero gikomeye ngo cyagabwe ku birindiro bikomeye by'igisirikare cy'u Burundi FDNB, bikaba ari ibitero bikomeye biri kwemezwa ko byahitanye abasirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi. N'amakuru turugarukaho tohoza mu bitangazamakuru bitandukanye byandikira ku butaka bwa Kongo n'abaturage batuye muri aka gace bemeje iryirihanurwa rya drone za FARDC ndetse kugeza n'indege ya Apache 2 ya FARDC. Turagaruka ku rupfu rukomeye rwabaje rwibasira abasirikare ba coalition ya FARDC n'ibitero bikomeye byageze ku nego byagabwe na MRDP twirwanaho AFC M23. Nanone kandi amakuru ari kwemeza ko muri iki gitero gikomeye igisirikare cya MRDP twirwanaho AFC M23 bagabye mu mujyi wa Shimbake ukerereye muri teritwari ya Baraka, cyongeye gupfiramo abandi ba ofisi batatu mu gisirikare cy'u Burundi FDNB n'abandi basirikare bakomeye bagera kuri 14. ese kongera kwataka gukomeye cyane kwa AFC M23 ibintu bitandukanye by'abarundi na FARDC. Ibikorwa byo guhanura drone n'indege kugeza zikoreshwa n'igisirikare cya coalition ya FARDC byatangijwe na AFC M23 bivuze iki? Amakuru turagaruka ku buryo burambuye turabwira uburyo kimwe AFC M23 MRDP batangije ibitero bikomeye byo kwataka ingabo za coalition ya FARDC mu kuburizamo operation kugeza ziri gutegurirwa mu bice byinshi bitandukanye ku butaka bwa Kongo kugeza mbere yuko byatakwa AFC M23. Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi turubako ku makuru atandukanye y'ibitero bikomeye cyane bya FARDC biri kwibasira abaturage batuye mu bice bitandukanye bigenzurwa na AFC M23. turifashisha itangazo ryasohowe n'umutwe wa AFC M23 ryamaganye ibitero bikomeye bigabwa n'ihuriro rya Kinshasa, by'umwihariko ibitero byibasiriye agace ka Mati Nyange bibwe muri groupement ya Bashari Mukoto bigenzurwa na AFC M23. kugeza ubu biri kwemezwa ko muri bitero bikomeye cyane bya FARDC byahitanye abaturage babiri ari bamaze kumenyekana muri ibi bice, abagera kuri 7 bakomerekejwe bikomeye n'ibitero bya bombe. kugeza ubu igisirikare cya FARDC cyagabye ngo cyifashisha intwaro zikomeye zirimo Sigma n'izindi ntwaro zikomeye zirimo nka AK47. turagaruka ubwo ibitero bya FARDC ibyagabwe muri aka gace kugeza ubu gahereye muri groupement ya Bashari Mukoto ndetse n'icyo AFC M23 itangaza. Nanone kandi turagaruka ku makuru y'ibanga ari kwemeza ko indege zikoresha z'igisirikare cy'u Burundi FDNB ku munsi w'ejo zibisikana ibijumbura rwagati biri kwemezwa ko ziri gutwara imirambo n'abagaciro biri gukorwa ku butaka bwa Kongo. Ibi biri kwemezwa ko abasirikare b'u Burundi FDNB bari kwicwa ku bwinshi mu bitero bikomeye n'intambara bahanganyemo na AFC M23. ese gutwara imirambo iri gukomerekera ku rugamba iri kwicirwa na AFC M23 mu bice bitandukanye muri Sud Kivu bivuze iki? Turibanda nanone mu bikorwa bisha na operation zikomeye zongeye gutangizwa n'abarundi na FARDC zo gufata ibice bikomeye bigenzurwa na MRDP twirwa na AFC M23. Ibi byose ni ingingo zikomeye turagarukaho. Nanone kandi ndakubwira ko igihugu cy'u Rwanda na Kenya basinye amasezerano yo koroshya ibikorwa bikomeye by'itumizwa ry'ibikomoka kuri peteroli. ese amasezerano yasemwe hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Kenya afitiye inyungu ki Afurika yunze ubumwe kugeza by'umwihariko Afurika y'Iburasirazuba? Hagati y'u Rwanda na Kenya bizongera iki ku bikomoka kuri peteroli? Ibi byose ni ingingo zikomeye z'amakuru y'ingenzi ajyanye n'ibikorwa bikomeye
by'akarere tugiye kwinjiramo gatanu ku kandi. Tukiri mu Rwanda, ndakubwira ko u Rwanda n'Uburusiya bongeye kugirana inama ikomeye yageze ku ntego mu mushinga bafitanye wo gutangiza ibikorwa bikomeye bijyanye no gutangiza ubufatanye mu bikorwa bikomeye bya gisirikare, ndetse kugeza ubu n'uruganda rukora ibijyanye na nucleaire. Kugeza n'inama zikomeye zongeye kugira gusobanura umushinga ukomeye n'intambwe kugeza ubu yatangiye hagati y'u Rwanda n'Uburusiya. Ese byifashe bite? Ibi byose ni ibikorwa bikomeye by'amakuru cukumbe. Twongeye kubategura ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze inshuti z'akadasohoka, turongeye turabatumiye muze. Niba uri mushya, turakwibutsa kureba hasi gato y'iyi video, ukore ku ijambo subscribe, ukore no kunzogera, maze ujye ukomeza kwa 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze. Ibyihutirwa cyane, reka inkuru zacu tuzirambure ku ngingo ivuga ko igisirikare cya MRDP ku bufatanye na AFC-23 bahanuye indege ebyiri za FARDC. Amakuru ari kwemeza ko nyuma y'uko igisirikare cya MRDP twirwaneho ku bufatanye n'abasirikare bakomeye b'inararibonye za AFC-23 bagabye igitero gikomeye bifashe bombe rutura mu mujyi wa Mushimbake kugeza uri muri teritwari ya Baraka. Ni igitero kugeza biri kwemeza ko kibasiriye ibirindo bikomeye by'igisirikare cy'u Burundi FDNB, ngo byategurwamo ibitero bikomeye byibasiraga abasirikare ba MRDP n'abaturage batuye mu bice bigenzurwa na MRDP twirwanaho AFC-23. Amakuru ari kwemeza ko ari ibitero byatwitse ibirindo bikomeye bikambitse mu gisirikare cy'u Burundi FDNB, bikemezwa ko abamaze kumenyekana bapfiriye mu bibi bitero bikomeye byagabwe kuri ibi birindiro ari abasirikare 3 mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bakomeye. Mu gihe biri kwemezwa ko hapfirimo abariteno koloneli bagera kuri 3 mu gisirikare cy'u Burundi FDNB, bikanakekwa ko umajoro ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi FDNB warushinzwe mission n'ibikorwa bikomeye kugeza byo gutegura ibitero shuma bigabwa n'abarundi kuri MRDP twirwa na AFC-23 yakomeretse bikomeye. Amakuru ari kwemeza ko abakomeretse bari hagati ya 30 na 37 ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB bakomejwe n'ibitero bikomeye biri kwemezwa ko byagabwe na MRDP twirwa na AFC-23. Amakuru ari kwemeza ko abarundi bahise tabaza korisosa FARDC. Igisirikare cya FARDC gitajyahagurutse indege kugeza zaturutse muri teritwari ya Minembwe. Hari kwemezwa ko harimo drone CH-4 ndetse kugeza n'indege ya Apache 2 igisirikare cya Congo FARDC kugeza byari bije gutanga umusada no kubuza ibitero bikomeye byari byagabwe na AFC-23 kuri iyi nkambi hagere mu mujyi wa Mushimbake. Amakuru ari kwemeza ko bwize indege za FARDC ziturutse muri teritwari ya Minembwe zigeze kugeza ubu muri Baraka muri teritwari ya Fizi zahise ziraswa na MRDP twirwana yifatanyije n'incabwenge za AFC-23. Amakuru ari kwemeza ko izi ndege zahanuye Butosho zirashya zirakongoka kugeza nk'uko byemezwa na societe civile n'abaturage kugeza ubu batuye muri iki gice. Bari kwemeza insinzi n'ibikorwa bikomeye bya AFC-23 no gutungurwa gukomeye kw'intwaro zikomeye zakoreshejwe mu ihanurwa rya drone za FARDC. Ubu tuvugana M23 na MRDP ntibaragira icyo batangaza ku ihanurwa ry'izi ndege biri kwemezwa ko zahanuwe na MRDP twirwa na AFC-23 ku munsi w'ejo. FARDC n'abarundi kugeza nibaratangaza amakuru yabapfiriye kugeza ubu muri iki gitero cyagabwe muri ibi bice bya teritwari ya Baraka na MRDP twirwa na AFC-23. n'impamvu kugeza yatumye izi ndege za FARDC zihanurwa nibirajya hanze. Gusa amakuru ari kwemeza ko ari insinzi n'ibikorwa bikomeye biri kubyinwa imbere mu gisirikare cya MRDP twirwa na AFC-23, ndetse bikaba igikorwa gikomeye cyaciye intege ibikorwa bitandukanye by'igisirikare cya Congo FARDC. Nanone kandi biri kwemezwa ko igisirikare cya AFC-23 ngo cyongeye kongera ibikoresho n'ubwirinzi mu bice bikomeye bimaze iminsi byibasirwa n'igisirikare cya Congo FARDC. Kugeza ubu
M23 irashinja ingabo za Kinshasa kurashisha imbunda zikomeye zirimo CMG muri teritwari ya Masisi mu bice bituwemo n'abaturage benshi. Amakuru ari kwemeza ko umutwe wa M23 watangarije ihuriro ry'ingabo za Kinshasa ko zagabye ibitero byinshi mu duce dutuwe n'abaturage benshi, by'umwihariko agace ka Imati Nyange bibwe muri groupement ya Bushari Mukoto ni muri teritwari ya Masisi. Uyu mutwe uvuga ko muri ibyo bitero ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarashe abaturage zikoresheje imbunda za CMG zizwi nka submachine guns. Ibi bikaba byahitanye abaturage kugeza bagera kuri 2 nkuko bitangazwa na M23, abandi 7 bagakomerekera mu bitero bikomeye bya FARDC. M23 ivuga ko kandi izo ngabo zakoze ibikorwa bikomeye birimo gukomeza gusahura no gukomeza kubungamira ubusugire bw'abaturage batuye mu bice bigenzurwa na M23, birimo ngo kujyana ibikorwa bitandukanye no gusahura ihene zirenga 85 z'abaturage batuye muri aka gace. Ibi nivuga ko kugeza byarushijeho gukomeza ibibazo bikomeye no gukomeza guterwa abaturage batuye mu bice bigenzurwa na M23 nk'uko uyu mutwe wabitangaje biciye ku rwego rw'iperereza ndetse n'itangazamakuru mu gisirikare cya M23. Biri kwemezwa ko abakomeretse bari kuvurira ku kigo nderabuzima cya Mati aho kugeza bari guhabwa ubuvuzi bukenewe biciye mu bushobozi bw'abaturage n'abaganga bari mu bice bigenzurwa na M23. Uyu mutwe wongeye kwamagana wivuye inyuma ibitero bikomeye n'ihohoterwa rishingiye mu bikorwa bikomeye by'ubugizi bwa nabi bya Kinshasa rikorerwa abasivile. Ivuga ko ari ikimenyetso cy'ibyo yise politike y'iterabwoba ikorwa n'ingabo zifatanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gukomeza kwibasira abaturage batuye mu bice bigenzurwa na M23. Uyu mutwe wongeye gutangaza ko ugiye gukaza ibikorwa bikomeye by'ubwirinzi no gusubizaho ingamba zo kurinda ibitero bikomeye bya FARDC bikomeje kwibasira abaturage bagenzurwa na M23 nk'uko kugeza ubu inkuru zikomeye ziri kwemezwa na M23. Nanone kandi Dandi makuru ingenzi yongeye kwemezwa n'abaturage kugeza ubu b'imboni zacu ziri ku butaka bw'u Burundi nyuma y'uko twakiriye amakuru ko indege zigera kuri 5 ku munsi w'ejo zagurutse mu bice bitandukanye muri Sud Kivu ziri gutwara inkomere n'abasirikare b'Abarundi bapfiriye ku rugamba mu bitero bikomeye bamaze iminsi bahangana muri MRDP twirwanaho M23. Amakuru ari kwemeza ko ejo hashize hagati y'isaha 5 n'isaha 8 n'igice indege zigera kuri 5 za Barundi zabisikanye mu kirere cya Bujumbura, bikemezwa ko ziturutse mu bice bitandukanye muri Sud Kivu ku butaka bwa Kongo, ndetse bikemezwa ko kurandinga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura ngo zari zizanye imirambo y'abasirikare bamaze iminsi bicerwa ku rugamba. Gusa amakuru ari kwemeza ko izi ndege zari zipakiye n'amabuye amaze iminsi asarurwa ku butaka bwa Kongo nk'Abarundi nk'igihembo bemerewe nk'ubutegetsi bwa Kinshasa bubafasha kurwanya M23. Amakuru ari kwemeza ko kugeza gukomeza gutonda imirambo no gupfira kw'ingabo z'Abarundi ku butaka bwa Kongo biteje inkeke, kuko benshi kugeza ubu bari kwicirwa ku rugamba kwijanisha riri kwemeza ko muri uko kwezi gushize byibuze abasirikare batari munsi ya 12 b'Abarundi kwijanisha hagati ya 12 na 18 bicwaga ku munsi mu bitero bikomeye bahanganishije mu M23. Amakuru ari kwemeza ko gupfa cyane ko Abarundi bagaragara ku mirongo imbere ku rugamba na M23 biteje inkeke ku buryo bukomeye bishobora guteza icyuho gikomeye ku Burundi. Nanone kandi